duduk. Apa kabar, Dul? Baik, bro. Syukurlah, bro, kalau sehat mah. Tapi kok kamu kayak nggak sehat, Dul? Iya nih, bro. Kemarin gue dicengklak. Terus gimana, Dul? Alhamdulillah, bro. Sekarang mah gue rada mezan. Kamu punya nomornya si siapa tuh? Si Cecep? Oh, si Cecep. Ada. Ada. Mau nih tulis ya. 085 85 555 555 555 555 555. 555. Kok banyak angka 5-nya, Dul? Iya, bro. Itu kan si Cecep dulunya itu Darmaji. Bang 5 ngaku hiji.